Ure wari mwarimu munene chukurune ya Meru National Polytechnic Dr. Museru Kunja neainyiritie bata ya chiari gwikiana bao kiri chukuru chiotea iri njira ya gutigira bateona thina ya kugwata ngugi au nyumene. Rukonga Nkoroki augite chukuru chiotea ni itethagia bonene kiri gukuria uchumi ni untu ni chiejanaga kanya ga kuthegea kiri biashara na kinya guchiandika no ritie aritwa kutumira mitugo emega kagita karia bari chukuru ni untu ni kagita gakai. Paul Kabithe katumenyithie chio. Urahagwari principal wa ukabere wa Meru National Polytechnic Dr. Muchen Chabaron Tarukunja urahakiariona nitie gwikira anene mathomo ma polytechnic arugite imonkuru ma gukuria mugongo kithomo gia tekiniko muno taburandauga ndiguru chionde isi thikitio ukithucia kimwe kira kiumba kuthiria thina ya employment ndana ya youth nonto youth bakanenkerwa skills abatumira skills inu kumba kwandikwa kana kuibandika bongwa na muno hitariri industries ira ciena wandikani bubu nene ni ino tuwita building and construction industry niyo ya miako ya nyumba, niyo miako ya barabara, niyo miako ya ndagasa, niyo miako ya dams kogu ana baraba kumba kuthomera skills cia muthemba uyu ibakuiguba na kanya kanene gakumba kuona employment na kakinya mtu akaria kwandikwa tabandauga na kumba kwibandika wengwa nundu akaya kuthomera wira ya masonary na kumba kunenkerwa kinya wiri mtu binafsi kana kanenkerwa wira kampuni kana kanenkerwa wira ni institution Rukunja kiuga kiragisho mbungi babateriku wa bena polytechnic tainone kingo kithomo giki kiumba kunyagwa ndeni kwa ndeni maturani twina vocational training colleges ndene ya constituencies na kwithira twina national polytechnics ndene ya every county nikenda national polytechnic no tunikuthomithia kiwango kiri uru kidogo wewe kiumba go support particularly ndene kithomo kuya CBET ukagwa ni kumba kwithirwa ikirota curriculum no kwigwa kiumba kurutha assessment ya ritwa na national polytechnic ina mandate ya kumba kwithirwa ikiumba kunengana ya certificates kwa iga support technical and vocational colleges no ntuko kumba kurutha assessment ya CBET na kithomo gya CBET kiumba kuhatamiri ndani ya Kenya tabura kirinde buru irengi maumando makona ndia tekiniko na kwa uaciari bagwite kwira ana baona utimu tono mugwite ukara mushi atena skill no tukinya government no ne kumba ku support ana babu ukerukira Kenya mu tuweta runi wa help na tiro nuka help nene kana runi na gachoka kanengera Kenya grant ya kumba ya mtu kumba kwemenyera Gaharu Kunja gitumira kanya gakumeneria mononda cia mapema kiri aritwa baba batekini kwa mwana ma university kwino wati demo bakorekana nabo mono ana bari ukona mwana mwana umunini na kumba ko watu kwibena na nikamuthukiria maisha make nuntu number 1 ya mwana aomba kwithirwa na gutuika pregnant into kiambere kithomo kira yake kwanjiritie gikamba kurungama nuntu gitareo kaigwa na mimba kamuthukia gita ria kumba ukarata kumba concentrate na mathomo na muno gitareo ciara ina ciara kumenyera mwana kinyogwa kathuganya gucoka kuthoma kairi ukaigwa guta egita na number 2 ukaigwa kinya maisha make makuthuka nuntu ria mtu agire na mwana mwana munini ati kuri na njira iraumba kumenyera mwana uyu wake nuntu ndogire na mwana no anjirie maisha mamushi utie na mushara utie wira ya kuumba kuzitira ndene ya miankenu wenio na kinyanya nacio nuntu aciari batikenera kinyabo no baumba kinya kukurega na ndio kuona ya warewa na aciari bacoka no wa kupeana ngaramu takumba kumyumba
nikiripotera Uru TV kumantere Chetharaka Bito wa Paul Ogwakabithe.